Hi, welcome to Kazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. Ni vile nakambe hii an interesting video. Ningena Xphola. Okay? Yes, topic hii. Angava Xphola a joinini swa Illuminati kumbe o joka na. Yes. Let's go and find out. Subscribe, like, share, comment, utlhava na notification bell leswaku loko ni upload the videos u kota ku kuma something na wena. Okay? Let's go. Xphola I chomi ya mthimbani kulukumba hala ka bifala a swi fanitani leswa bifana swi bifana loya ro loko a swi va tiheleni so a sathana a ta za a swi hlongola ka hayikho wena famba la hey ma bifana mane na miyimi loko ku ri xikwembu xi lata hi twala vusiwana hi nghena matilweni hinkwenu la a nge ngheni mhaka ya van'wina mutshama mi ri ku bifaneni swa serious ene khale swi ka swi bifana swi yisa leswi okay no a ngheneni mhakeni siphuma laha ku nga Xphola I nghenile laha 17 hours ago a tsala leswi landzelaka fame and money swi famba na rituals and sacrifices la ka industry. Okay, yes I hlamusela leswaku ku duma na mali swi fambisana na ti rituals swo endla nga ndzi vitana xini so ku performiwa swi swa xintima nyana like hi ngo ku loyela nyana ku something swi kota ku humelela mara swi ka swi tirhisa black magic or swi swa sathana or swa vusiku hi ndlela yaleyo ti rituals kumbe na swi hlamusela ndlela yaleyo. Yes ever talk sacrifice ani ma swi tiva sweswo even though it's vona ku swilo swa tika you have to do it. Yes like yeah mara la a vula kona loko a ku sacrifice swi vula leswaku if you are inkambi artist to karhi loko fika nkarhi vanhu lava a nga joina ka swilo leswi va ku se ku laveka ngati u fanele u dlaya mutswari or u dlaya un'wana wa le kusuhani na wena swo fana sweswiya hi swa hlamuselaka swo timani loko a vula ka industry vula ka music industry as yena a wela ka music industry a ku hambi wo va na talent loko u nga yimayimi talent ya wena yi ta helela xikhwameni. Yes this is the industry maswiti se loko I nga yimayimi hambi wo va na talent I can rap strong ku fana na yena kumbe I yimbelela kha vuma swa serious a u ta helela underground I nge twakali tinsimu to ba hi wena studio ivi ta helela kwala studio kumbe swi humanyana swi twa hi sendela vambirhi vanharhu va heta va ka a swi bi swilo leswi hi mhaka swa wena va ku tivaka hi ndlela yaleyo mara yes damani hlamusela sweswo ra hambi wo va na talent ku nge humeleli nchumu. This is industry a vula industrial music se xiyisa lexi le ku boxeni ka mhaka xi ku hlamuseleni ku ri u fanele u joina something u kota ku endla timhaka ta music lexi vulaka leswaku xi lava ku ringeta yi nga ku hlamusela swilo leswi vanhu vo tala eka Gaza ti-artist to tala eka Gaza to ka ti nga swi hlamuseleki. Okay ta vuya kwala loko mi langusa laniwa ka picture leyi yena Xphola I endle va ri handed gesture ya 666 leyo yo kombisa va u pfala nyana tihlo leriya rin'we leriya va ri all seeing eye ivi a kombisa 666 lani yi tala ku endliwa hi vanhu vo lava nga joina Illuminati whether ku ri lavo duma or ku ri lava va ti-artist or lava ma business or yeah swiyisa leswi nga fuma swa serious swi nga joina Illuminati swi ba sign leyi especially ku hala va America va le liweni va mani byi bukutela sign ya leyi ivi mi langusa laha I khome na xikhova dimani yeah xikhova lexiwa I sign ya sathana even na ku halana vo America yi va ku ri sign ya sathana xi lexi hale ka hina a xi kaya a xi tolovelekanga xinyenyani lexi xa xikhova lexi loko un'wana u xi vona xi phatsama ehenhla ka yindlu I ta hisa miri vusiku hinkwabyo a nge tleli no tlela ta khongela ku ze ku vuya sathana a ku wa loyiwa hi mhaka ya xikhova lexi kasi this xikhova lexi is just a bed ko va xinyenyani lexi xi ngo lo ti bihela lexi na va loyi va tirhisaka xona ku loya ko va xinyenyani for just loko tshinya va tsho xi vona lexi I dini I dini mani nga vula leswin'wana I dini tshinya vatso na yena dimani Xphola loko u tshuka kala xevo laha ndzeni ka RDP ya yena a ngo oxa dash lexi yes hi
ndlela leyo. So lomu yi vona Xphola ya ha ri sign ya vuloyi. So demon i le ku kombiseni swa serious, a nga le ku jokeni, i le ku kombiseni ka serious ku yena u joyine swilo swa Illuminati ku a kota ku phusha talent ya yena ya rap, ya swilo swa ti-hip hop swilo swa yena a kota ku phusha tidengi ya mahlweni. Yes, ku na risimu rin'wana nga tshama bifa Mthimbana ku Mthimbana i joyine swilo swa Illuminati leswiwa. And again ti-artist ta ka Gaza to tala loko ti kha ti yimbelela tinsimu na laha ti fika ti vula ku nyiko leyi a ni lo yi khendlela, nyiko leyi nyike hi Xikwembu, swo fana na sweswo. Ku hava artist leyi nga tshama yi ku a yi nyikiwangi hi Xikwembu, even though va nga va khendlile va yisa laha van'wana va khendlile, yes, ya to ka nga mention mavito mara van'wana va khendlile. So misa loyi i vula swilo leswi swi chava ku vula hi ti-artist ta ka Gaza ku to ti khendlile. Ta twa va hina i nyiko leyi ni yi kumaka Xikwembu, kuma ku Xikwembu xa kwihi, ene mi nga rivali Swikwembu leswi hinkwaswo swa ha vitaniwa Xikwembu hambi u nga ri Xikwembu lexi xa Almighty God, yes, mara va ka ha ri Xikwembu. That's why mi va twa na vona va ku i nyike hi Xikwembu nyiko leyi, va kha va nga vuli Xikwembu lexi mi tivaka xona xa Christianity, yes, hi ndlela leyo. So hi loyi demon i ri ya nga zetli ya hala na hala, vo vona talents ku nga humeleli nchumu, it's either joyina swilo swa Illuminati leswi. Okay, yes, mani nga na to tala ni nga ku yini na well, sharp.